Pa kako bi živiš ti be, pa dobro be, pa ima ženske, pa ide u centru, ide tamo, pa majke mi. Kako živi, pa i živi dobro i sa zbakar, sa aluminijom. A šta ti praviš sa ovdje? Zdravo, Josan. Salam aleikum. Alekumu salam, brate. Eto ga, majke mi, moja ženska, otišao on i ja za njega, majke mi dobro, ima sve ljudi, ima ženske, ima u centru, da poludiš. A šta ti praviš ovdje, šta radiš ovdje, šta ima Majke mi, ovdje? bati, šta da radim ovdje kad nema ništa, curi, nema da jede, samo čeka za socijale, bati. Šta ću da radi, eto, majke mi. A stani da te ja pitam nešto. Ti čergaš ili šta? Ja sam čergaš i Jugoslavenac i Bosanac. Majka mi je Bosanac, a majka mi je u Jugoslaviji. Šta da radi, majke mi? A ti možeš sa njim pod ruku, pošto je on pravi šiptarinđi. Pa ne može ja pod ruku sa njega, on šitar, ja magar. Ja ne može tako da radim, bate, majke mi. Hajde da ti sražimo ženu, bremo. Ma ima žene 55. Ma nemoj. Broj ili šta? Šta da radim? Allaha ti. Allah mi bre, pa što zad, ma? Kurada Ma tu će neka saljanto, ma, de vreća, ma, sosi tu će, mete magalka, pagam će replje, ma. Će replika, pagamo sosi tu menca, ma. Pošao dol. A ko je bre onaj šiftar, ovaj? Pašao dol, ma, ovaj. Ko je ovaj bre? O, mafija! Ande. A ko je ovaj Toni bre? Bre, ovo je, znaš ko je bre, ovo je samo smije bre malo ovdje. Ima ljudi ovdje pošetaju, bate, idem u centru, pošetamo malo, gledamo ljudi kako živuju u Belgiju. Ovaj Hasan je ovdje nije normalno. Ovo Hasan Izetbegović, ovo pjesma selo, što kuća, uda, selo, uba, kad kuća šupak, šta da radim, bate, majke mi, živim u hotel, ima ženski, bate. A gdje ti je hotel, ovo ti je hotel, a? Idem ovako za cure, za devojčice, ma majke mi, bate, da vidiš ti ženske, da vidiš ti Perko, da vidiš ti ženske, majke mi, ću da poludiš, bre. A gdje ti je hotel? Pa ti znaš ja kako sam, ja sam Jelsan iz Antwerpen, mo. A gdje ti je hotel, Čorpele, mo. A men te njam tuka činati jek po jek, mo. Kad това tu niđa neka sam jantom de vreća. A džanetu kofar, mo. Ači.